Dobar dan, draga djeca. U periodu koji je ispred nas mnogo vremena ćemo provoditi za računarom. Zbog toga bi dobro bilo da nešto naučimo o računarskoj ergonomiji. To je i naš današnji zadatak. Prije nego kažemo šta je računarska ergonomija, reći ćemo šta je ergonomija. To je nauka koja se bavi proučavanjem interakcije između čovjeka i mašine. Bavi se dizajnom proizvoda tako da oni najbolje budu prilagođeni ljudskom tijelu. Ona proučava anatomske, fiziološke i druge parametre ljudskog tijela. Znači, ona proučava važnost utjecaja mašine na zdravlje čovjeka. Da ljudsko tijelo što manje trpi kod upravljanja sa uređajima i mašinama i da bi što manje izazvalo probleme za zdravlje ljudi. Ovdje na ovoj slici možete vidjeti anatomiju ljudskog tijela, a imate i sjedište u automobilu, a svi znate, vidjeli ste kad vaši roditelji voze i upravljaju da se sjedište u automobilu može itekako fino prilagoditi jer automobilska industrija upravo dosta pažnje posvećuje ergonomiji. Nas interesuje računarska ergonomija. Ona predstavlja prilagođavanje rada na računaru kako bi ga učinili udobnijim i zdravijim za ljude. Pošto ste vi mladi, vaš kičmeni stup se formira, znači vaša kičma se formira, dobro bi bilo da se formira kako treba, ispravno, da ne biste u budućnosti imali problema. Da je isto tako i vi. Znači, ako nepravilno koristimo računar, mogli bismo da izazovemo probleme za naše zdravlje. Možda ne sad trenutno, ali u budućnosti. Možemo imati problema sa očima, bolom u leđima, bolom u vratu, bol u koljenima, pucketanje prstiju i ono što bi najgore bilo da dođe do iskrivljenja kičme, pošto opet naglašavam, vi ste mladi i vaša kičma se već tek formira. Na ovoj slici ovdje možemo pogledati kako bismo pravilno trebali sjediti za računarom. Naravno, ovdje imamo anatomsku stolicu koja može da se podiže i spušta i to je dobro zato što položaj stopala treba da budu u ravnom položaju, znači na podlozi. Laktovi trebaju da budu uz tijelo savijeni pod uglom od 90 stepeni, znači da bude prilagođena visina tastature i miša. Glava da bude u zabačenom položaju, oči udaljeni od monitora 45 do 60 cm. I to je ono idealan položaj nekakav. Ja znam da vi volite, što kaže ispružice, da u ležećem položaju radite na računaru, ali vjerujte, to može napraviti probleme vašem zdravlju. Ako i nemamo anatomsku stolicu, možemo uraditi neke stvari da bismo opet prilagodili rad računara. Možemo poduprijeti leđa, osigurati ugodan položaj nogu, miš i tastatura da budu na dohvat ruke, prilagoditi sebi visinu tastature i miša, položaj šake i prstiju neka bude blago opušten i lagano nagnut prema tastaturi i mišu, smanjiti naginjanje i okretanje vrata, smanjiti naprezanje očiju, praviti kratku pauzu u radu na računaru poslije sat vremena obavezno, a poželjno je i poslije kraćeg vremenskog perioda. Možemo pogledati nekoliko vježbica koje su poželjni rad. Ja pretpostavljam da i vi znate otprilike ove vježbe, radili ste na času tjelesnog, ali evo na pauzama kad radite za računarom pa se odmarate, dobro je da uradite nekoliko vježbi, a to je kruženje ramenima na jednu, na drugu stranu, istezanje vrata, istezanje kičme, istezanje ruku, prstiju i tako dalje. Ovdje imamo dva videa koja nam pokazuju kako se prilagođava rad računaru. Jedan ćemo video pogledati, a jedan ostavljam vama, znači da vi pogledajte sami kod kuće taj video jer treba nam vremena prilikom učitavanja.
Evo ono o čemu sam vam pričala malo prije ako ne imate anatomsku stolicu. Ovdje ima još jedan link, ali to ćete vi sami pogledati. A sad ćemo malo ponoviti. Znači da vidimo šta je to ergonomija, šta proučava računarska ergonomija, koje zdravstvene probleme možemo sebi napraviti nepravilnim korištenjem računara, kolika treba biti udaljenost od monitora, nakon koliko vremena provedenog za računarom treba napraviti pauzu, šta je poželjno raditi u pauzama koje napravimo. I kratak zaključak. Pošto ste vi radili Word, program za obradu teksta, vaš zadatak je da na ova pitanja odgovorite, znači u Wordu napišete pitanja, posle svakog pitanja napišete odgovor. A vaš zaključak, znači kratko u 2 rečenice, 3 napisat ćete na osnovu ova 2 pogledana videa, znači šta možete reći o pravilnom, odnosno nepravilnom položaju tijela u radu za računarom. Toliko od mene za danas, hvala na pažnji i doviđenja.